ljudi, sa vama je Sekulić ljudi, danas igramo na Arcane Roleplay. Ja mislim da se on otvorio malo prije, nisam siguran. Ali vidim odmah da je San Marino mod, što je dobro. Kada se registrujete, pošto vidite tek sam se sad registrovao, kada se registrujete dobijete level 1 i 30k. Mi ćemo sada rentati motor i ići ćemo da polažemo. Kao što vidite, ovdje se nalazi bolnica, sve isto kao sa San Marino. Znači bit će drmanja, bit će rokanja da se napuni level 3. Bit će klipova, bit će svega, pošto je dobar mod. Poneki mora da imaju 3-4 respekta. Ja sam se tek hvala sad registrao, evo u 11:25. Vidjet ćemo da uzmemo promotera na ovaj server kako bi nam lakše bilo da idemo, možemo se portati to. Znam dobro ove lokacije jer sam igrao i na San Marino prvi. Mnogo je odlično odrađen San Marino mod. Biće dmanja teškog jer je ovo pravi mod za DM, brate. Ja kako znam na koji server se god igrao sa ovim modom, bilo je dmanja i rokanja. Bravo, nije ovdje autoškola njegova. Radit ćemo poslije posao rudar. Pozdrav za Scofielda, to je vlasnik servera. I ne znam još ko stvarno. Znam samo da je Scofield vlasnik servera. Evo ga, admin Đura Vasković, pozdrav za njega. Vidite, ovdje je autoškola, unutra ćemo ući. I ovdje imate za A, B1, B2, tako, sad ćete vidjeti. Kada dođete ovdje, kucate kupi dozvolu. Imate za A, B, C, C2 i C3. Mi ćemo sada da uzmemo za B. U kojem stranu se vozi u Los Santosu? Desnom. Koja je dozvoljena u naseljenim 70. U nenaseljenim 130. Na raskrižju bez semafora prednost ima onaj koji je sa desne strane. Ukoliko skrivite nesreću, vi ćete pozvati policiju i pomoći ozlijeđenom. Preticanje je sa lijeve strane. Na raskrižju semaforni policajci treba slušati policajca. Kada se vozilo kreće unazad u desnoj traci, treba uključiti sva 4 žmigavca. I evo, uspješno ste položili testove sa 7 bodova. Sada izađite napolje i sjedite u neko od vozila. Sada ćemo izaći napolje i sjesti u neko od vozila. Ajde, uzet ćemo ovaj ovdje. Evo ga. Polaganje vozi. Upalit ćemo, vezati pojas, svetla i kreće. Znači ne smijete preko 100 da pređete. Znači možete tu do 90, ali preko 100 ne možete jer će vam se odmah auto respawnati, tako mislim. Ali polaganje nije dugačko. Imate tamo poligon za polaganje. Veoma je dobro odrađeno to. Za mapu. Evo vidite, ima dosta tih koji polažu. Ja sam ga razletio samo dok me fisi. Evo ga, ovdje sad nastupa poligon. Evo ga. Znači, iskreno da kažem, meni se ovaj most sviđa i veliko
veliki pozdrav za vlasnika što je ubacio ovaj mod. Ovdje ćemo igrati. A ovaj neki ne poštuje pravila, sad će da me udari. Bolje da se vratimo nego da me se udari. Sad ovdje treba se uđe. Rikvert. I ja mislim sad treba se vratiti do autoškole. Mi ćemo to sve polako. Kao, ako neko želi organizaciju, tu je Delahunt Family uzela organizaciju Los Orenos. Imat ćete IP servera i TeamSpeak u deskripciji. Možete ući na TeamSpeak i javite se Strikeru ili Luki ili bilo koji od nas Delahuntovaca. Bit ćete primljeni odmah. Inače, zove se Los Orenos ORG. Ne znam, ali znam, sam imam predosjećaj da ćemo biti najjači na server. Šalim se naravno. Evo neki odmah ušao u helper Armin Delahunt. Odmah je potrčao da uđe u helpere. Ali Delahunti nikad nisu ni za admina ni za helpera bili, samo su bili za digl. Evo, potom želim da pozdravljam cijelu ekipu Delahunt. I evo ljudi, završavamo. Stigli smo. Prošli ste te vožnju i dobili P kategoriju. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da vas vidio. Ako želite da još snimam na Arkane, ali ja naravno da hoću, imat će još novih klipa. Ostavite like, komentarišite i subscribe-ujte se. I pozdrav!